हाना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरम राधा विनोद कोइजमना बीजेपी यावबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टी चावबना थिंगबगी हक लैते है फोंदोखरे इरोम सिंगजित खेत्रीमयुम ओनिलना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ए की मतंगदा यूनाइटेड नेशन की पुंग चिंसिंखरे अमसुंग सही खुदिंगी पांगथोकपगुम ngasi मणिपुरदा सानी कुंत्रा तरेलक सुबा हाइक्रू हिदोंगि कुमै पांगथोखरे मैम खुरमजरी अदोमना येंगबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज नि आयोक्रम सोमेंद्रो नौजिक पुंजा असि पावगी मरोइब पाउसिंग मियामदा पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा राधा विनोद कोइजमना महाकना बीजेपी दा यावबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टी चावबना थिंगबगी हक लैते है फोंदोखरे ngasi thangmai banda leiba mahaki yumda BJP Manipur Pradesh ki president Thongnaujam Saubana veteran politician Ozoi Radha Vinod Koizam amade hanage DGP Yumnam Zoy Kumar BJP Manipur Pradesh ta yaudi haina phongdokhibagi matangda impact news ka akanana unabada wafam ase phongdorakhibani unabadu da Radha Vinod na makha taraduna महक टी चावगी बीजेपी यावबनते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह लुचिंग बीजेपी सही मार्च था लोरमदायदा ऑनलाइन मिंगसंदुना यावबनी हाइकी नवेंबर थादा बीजेपी की वार्ड केंद्र डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल कमिटी ऑफिस वेयर सिंह खनब लोरगने मसिदा चावबना यामना अखुब मिरेंग थमदुना अपिक अपिक पॉलिटिक्स सानबा असिदि लाइबक थीबनी हाना राधा विनोदना मखा ताखी चावगी अयाबा यादबगी करीमता लेते मागी हक करीमता लेते बीजेपी ने पुथोरइबा ऑनलाइन एनरोलमेंट है यामना अनौबा सिस्टम अमनी अनौबा मखल अमनी आइगी दि मिंग जानखरे नेशनल लेवल दगी एक्नॉलेज तौरे नेशनल ना कनो दगी लेवल दगी हापाइबा सदैसिदा पार्टी इंचार्ज दबु फोंदुगोइना परमिशन पीरो फोंदु हले माना याय यादे हैगदो अदुदी we are not concerned I am not concerned maduli hoi BJP manung tawna jasunu अमरोमदा वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना महाकना बीजेपी दा यावबा से पार्टी न पीरिबा संविधान की मतुंग इना यावबने मसिदा कना अमतन थिंगबा ngamloi haina afongdorakli ngasi kawada leba mahaki yumda बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाउजम सावबना महाकु बीजेपी मणिपुर प्रदेश दा यावदे हाना फोंगदोखिबगी मतंगदा इम्पैक्ट न्यूज का अखनना उनाबा अमदा वाफम असे फोंगदोरखिबने उनाबा दुदा श्री ओजोइना मखा तारादुना बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज पटेल गा उनरबा मतुंग जनवरी थादा ऑनलाइन मिंगसन खिबने बीजेपी दा याव यावदे हाइबा अदुदे पटेल गा ngang जगदबनि हाइखि बीजेपी असे मियोयमा की प्रॉपर्टी नते इंडिया पुंबगी प्रॉपर्टी ने मणिपुर साखतना इंडिया साखप यारो हाबा रीजनल इंटरेस्ट ना मांगदा थम्मगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मियाम की सेबारी नि हाबा आइडियोलॉजी अदुदा थाजबगा लोइना महा की केंद्र के मियाम ना हाइबगी मतुंग इना पार्टी असे संगबनि हाना श्री ओजोइना मखा ताकी कनागुंबा प्रेसिडेंट होइगे करी होइगे कनागुंबा ता हायर गे आगदा मते मदि मोइगी बीजेपी की थोइबा डॉक्यूमेंट दो मदुदा बेस तौरगा येंगदबनी सिगी ऑनलाइन सिस्टम द तौरिस देता करिंगमा पॉलिटिकल पार्टी दा मा यानिंग मी अने याहन मी खंदोगा खंजिंग तौदु थिंगनबगी ऑनलाइन द तौरिबनी नरेंद्र मोदी ना अवांग पो बारो रि जाकोतना बारो जाकोबो को यारो एन हायरमिना मधु चप चाबा आइडियोलॉजी नत्र कोई पाम वाखलोन पी पॉलिटिकल लीडर सिंगना अखोई मोई पार्टी द यावसे द यावनी अखोइने यावरी जे नरेंद्र मोदी की शासनदुदनी मणिपुरी स्वाइद लेबा कनागुमगी बीजेपी दु नाते अफपा के मायोक्ता सराहियन में खोंजन संगशिलिबी इरोम चरु शर्मिला की मबुंग जस्ट पीस फाउंडेशन की इरोम सिंगजित अमदे रिस्क आउट की क्षेत्र में ओनिलना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक अफपा की मतंगदा यूनाइटेड नेशंस की पुंगनिंग सिंगसिनख्रे मसनुपी शर्मिलाबो अमुक थादोक अमुक फाजिन तौदुन लैरिबा थवोंग असेबो मतम सुपगी ओइने लोइसनबिननबा काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन जेनेवा की कुंथ्रारक सुब सेशन दा सिंगजना यूनाइटेड नेशन दा हाइजकी लोइनना शर्मिला की वाखल अमदे हक्सांगबो मफुंग फाना फगतननबा यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा रिकमेंड तौननबसु सिंगजना हाइजकी अमरोमदा खेत्रमेयुम ओनिल नसु अस्पा की मरुमदा आर्म फोर्सेस सिंगना मिसम द सथरिब मियोट मिनाई की थौंग सिंग अमदे एक असिना खोंगाउनरिबा मियोइबगी हक सिंग की मतंगदा वाफम कया थमखि
Sahi khudingi pangthok pagum ngasi Imphal gi Sagolban Bijoy Gobind gi thanga pata sani kuntra tarelak suba haigru hidong bagi kumai pangthokre kumai asi Bijoy Gobind Sevait Committee na sinduna pangthok pani ngasi nungtil pung ama taba aduaida Sagolban Bijoy Gobind gi laisang dagi Sri Sri Bijoy Gobind na hi khabak mathakta lengkhat laga thanga pat tamna thorakhi Sri Sri Gobind na lengthorak pada thanga pat ki nak yata leba miyam na hai lai katuna thawni ki panba yabade Christapta Samapan Marifud Marida Palamba Irengba Ningthaugi Haktaki Hauna Lebak Ningthau Madi Miamgi Yaipan and Nabahai Kru Hidong Tauram Pangtok Bahauki Matamgi Yawal Matungina Ningtaurel Kaya Hauki Bakaloina Maitay Lining Lambida Ahomaka Apur Pagaloina English Amaga Satret Humputra Mapandagi Amok Haikru Hidongmagi Kumai Pangtok Bahauki Ngasi Pangtok Haikru Hidongmagi Kumai Sarukam Oiriba Hyang Tanaba Yengan Bagidama Manipuri Tongan Tongan Mapam Singdagi Lakam Yoi Singna Sagolban Bijoy thanga patki akoi bada pungthan thanki Ireng Maharaj mana laibaki nuai ai phina bagi damakta sok samapan mafumarida ai gudong boja hudok ni na allamana hainai ari misimina awana tadan dong da pangthom bane to adudagi mana hudom bagi matungina ing sok lising amaka chatret humdra ga mapanda अखोगी नोंपोक लेरी खोंबा मयामना अनंत साहेर का सुखंगना बा अखोगी इबुदो वसिना ngasi अखोई सिदा लेरी बा थांगापादा सिदा हाइकुइ दो मोजा हुदोक खिबनेना दुमाइना हाइने पांथुक लेबा का चाही असे चाही चनी कुंथ्रा ग तरे सुरे ngasi बावकी मनंग पांथुइजे मणिपुर दा यलंगोइदगी लेक लेबा हाइक्रु हिदोंबई फेस्टिवल ngasisu Sagolban Bijoy Gobind thanga patta pangthokle मणिपुर अमदि मणिपुर gi miyambu तनुलेताबा नुंगाय फबामल ओइनबगी पांडमदा ईश्वर की है लैंग लाइसन की असेब थाजब लोना कुमई चाही खुदी लांगन थागी तरामथुनी पाब निमित्त पाहुतुना लागली कुमई की सरुक अखोई हियांग तानब येंगनबीदमक मणिपुर की तोान तोान मफमदगी मियोय क्या येंब लानरी कैमरा पर्सन मोस्ताका लोना पामजरी बाई खेतुमिम प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज Mahorol Huna Sai Kudingi Langbal Gitaran Matoi Pan Numit Pangtokuna Lakliba Haikru Hidom Thorum Handak Sahi Oina Lamlagi Salam Patasu Pangtokre Ima Imboinu Taugal Tausil Kangup Kanglai Park Nasina Pangtokiba Ahumlak Subahikru Hidong Ba Aduda Tongan Tongan Manat Ki Fizet Sietpa Apana Taratarunga Naksam da Hikru Samasumna Nipan Yiparing Siduna Hyang Hiren Hidanaki Sigumba Ariba Kogi Culture Sing Kogi Hidongba Adagi Kogi Weba Ariba Kogi Inaki Culture Sing Kogi Yokat Palatana Ekogi Sokot Labi Late Ekoi Sokot Palam the Mama Porshi Hayu Targadi Ekoi Wadi Weba Wadi Sing Sago Narga Ekoi Amata Webagi Sing Tam Punzana Bagi Akoi Dugumba Kompam Mama Siena Koi Labi Masansala Matunda Ekoi Nushinavan Shisana Labalam the Mama Weba Matumda Ekoi Pitrivi Sokot Lamzian Sida Ekoi Yauduna Koi Sokot Palam the Mama or Payagane Havasi Set Patazabani Tuk amase MGO gi JS na thadrok pasero lamada Manipur government ki employees sing amade central government amade yumthang na state sing employees sing marakta dearness allowance amade dearness relief piba gi sang yamna khetna riba sida minister gi pungning sing sin kre DA amade DRS Manipur government ki employee amade central government ki marakta sada kunmapan gi sang da hanthana piri loinana Manipur amade atai northeast state sing gi oina su sada kulum doi hanthana piri Potsai Mamal no monomogi Hengalakli Vasiga Mari Lainana, employees sing awabasi Yang Birag Atuba Matam Yang Sangbinamba JAC Mike the Pulling Sing Silakli. Systematic Voter Educational Electoral Participation Project Makada Photo Electoral Roll Sing Special Summary Revision Gi Matangda Mifamama Manipur Gi Chief Electoral Officer or Nabakisona Sierra Laudana Bapu Parada Leban New Secretariat Building da Ngasi Pangtokre Media Agency Civil Amadi Public Corporate Loinana Lupkayana Mifamasida Sarukyaki Mifamasi Lawyer Matung Paumi Sing the Wangang Laduna or Nabakisona Electoral Roll Special Summary Revision Gidamak Semba Sabat Loire Electoral Roll Draft Publication October Gitang Amada Haugani Loinana Claim Amadi Objection Thazin Bagi Matam October Gitang Amadagina Kuntra Fawa Yagani Gram Sabha Amadi Lanai Loop Sing the Electoral Roll Gi Mari Lainaba Sing Pathok Bagi Matam October Gitang Ahum Dagi Tarataret Fawa Wagani Political Parties Sing Boot Level Agents Sing Thazilapa Claim Amadi Objection Sing
खनबगी नुमितना अक्टोबर 13 दगी कुनमंगा फाउबा ओइगनी database update tauba photograph merge tauba control table update tauba madi supplementary list semduna print tauba matamna october 15 faubada yagani haina onabaki sorna makatana fongdoki pumna magasi lorba matung final oiba electoral roll english ngani tarataruki january tang 13 da fongani hari 1 billion tourists, 1 billion opportunities. Haiba Wakalonda, Numit Nini Sukna Pangtokadaba World Tourism Day, Imphal East District, Santhai Natural Park, Androda, Pangtoknan, Sem Sabaki Tabak, Sarukayam Loshilakle. Department of Tourism, Government of Manipur Gimyang Makada, Explore East Entertainment, Triple E na Event Management Taudang Lauduna, Tasik Tang Kuntarukama, Kuntareta Pangtokadaba Toramasida, Mio Lissing Anida Tin, Pandam Tamli, Numinini Sukna Pangtokadaba Toramasigi as Auba Numita, Andro special Haiba Toram the Nat Kioba, Yamatang Saba Androgi Leiru Zagoyamade, Laisham Zagoi Utkani, Nat Kioba Yu Makalahum, Wayu Atingba Made International Export, Taunan Pandam Tamli. Yu Makal Kalaisu Miam the demonstration Togadori. Loinana food court ama hangduna Maitayamadi Androgi Nat Kioba Asa Atak Singsu Fangani Aroiba Numita Manipur Chief Minister Okram Iwo Biyauna Pangtokat Thoramda best of Andromade Nungtilda Nupi Katagi Oba Rock Van Ukulgi Tai Loitoi Surachanpurgi Eros Maniakamadi Nagalengi Tesio sister Isai Nomagi Thoramsu Pangtokadori Androsi explore to Amsung Housege, Sotan Lariba, a quick sudden Passy Housege, Henna promote Tonova, Mayam Punching from whenever Housege Asigi Comengi Saiti Housege, Pazana Semirakani Havigi, Tazabu quite Tamse, Manipur de Laviriva, Marumpang is now quite Punamana, Pomasida Lapiduna, Masiki Pazava Amasung, Potamo Masibo Housege, Nine the Potabinova Amasung, Tourism Tesibu, Yabir Nova Housege, Sadinis and Paki, Maketigi. Assembly the past talk bill ahumna singmi singi apambada so on makarisu laite sing the house talk iranga se aron agenda thamamio singi thawin sin ni haina Manipur Pollution Control Board ki chairman Dr. NG Bijoyna fongdokre August Kuntra Matoida Manipur Assembly na Naga Peace Accord pu tarabna OA adubu Manipur gi ngamkhai di kaibi yaroi haiduna resolution ama lawkhibane singi lamda hojik thoklibi irang ase Naga Peace Accord na maram oidana thokkibani haina Khurai Kongpal Sarjor lekai danga si pangthokkiba Gurukul Cultural Academy gi taret suba mapu kumon thoramda Dr. NG Bijoyna fongdokre Thoramadu the Academy asigi rehearsal hall amasu sangaki loinana Guru Pung category da Laisangthem Babu Saubam sung Guru Cholom category da Yumnam Jatra Makoy Toido Kendo Patabak Singidamak Gurukul Memorial Award su Kusinaki Award sing aduda sell on a lupa lissing manga loinana memento ama yauri Dr. Bizoy Maka Taraduna Manipur later Cultural Academy sing ase Masak Kangbi Bagi Matau Tari Manipurgi Mingset Purakle artist sing tabak Fangan ba Congress Legislative Party ki mi from the Pukhat Kani Hanasu Makatana Fongdoki JAC Surachanpur ngasidagi hauraga mathangi notice thoktriba fawba nungtil pung amadagi numidang waram pung taret fawba Surachanpur da wakat mifam phamba singda makatana wakat mifam sathanan bangarang khangan karba tungda ngasi Surachanpur da paktakna wakat mifam sing sathaki adubu nupu singbu matam khara potha hanba oina ngasigi mifam sing aduda nupa ngakta oina wakat mifam sing adu sathaki ari English sing mga chapan nifu tareta ningkha tamba fanglaba tungda masagi constitution semjaduna amade government ama semjaduna ningkha tamba laibak ama oina lairamlaba Manipur bu namduna India da English sing ama chapan nifu mapan gi September kunma thoida tilhan khibadagi lamtam asigi miyam gi ningkha tamba pumnamak manghan bikre haina People's Liberation Army gi kuntra tarelak suba raising de thorom ga mari lainana RPF ki president Irengbam Sauren thador pachiro lamada Manipur gi miyam da pauzel pirakli Manipur The Loilam Sasan Taubata Natana Kanglu Masel Marak Nungsina the Nabagi Maru Hunbire, Maling Oina Sakanguna Lairaba Manipur Gingam Kaida, Taiwan Naba Nagalim Amade, Zalengam Sem Naba Demand Tahole Aduta Sunatana, Mito Miansa Kas Sanchelatuna Manipur demography da imbalance Oirakli Hana, Serola Sinamakatari.
India government na lalau lup kharaga manaraga lup masel amaga amag hatok na nabgi lalong silli maramasina Manipur gi ningkha tamba adu amuk hanjan na no miyam puna sangsin na bagi matam oire haina zero lasina appeal tawri Center ga Nation IM ga soi tawna kiba peace accord asigi matangda Manipur miyam khudong thiningai oide amadi peace accord asi oithok tab amani haina aina thingkrab lalau lup Manipur Naga People's Front MNPF ki chairman John Francis na fongdorakli wafam asingasi ngarang Indo Myanmar gi ngamkhai gi mafam amada paumi singa unaba amada fongdora kibani John Francis na makha taraduna hauzik matam asida culture manai haiduna leibak anahu ama hekta sem bahaibasi matam siga sunadre peace accord ase India government ki kanglup masel gi marakta irang thokna ba thausil ne lalau amana kanglup amagi interesta lan ho bahaibasi lan gani MNPF ase India gi mayokta lan hauduna sovereignty fangna ba lingkhat ki ba lup amane ukrul da leba tangkul nagalong gi office lup asina kaya tuon kibani hana palladuna tangkul nagalong ase NSN IM gi lobby to form oire lobasina Manipur gi singam sung tam ani punsinduna ingna singna laina ro hona gani hana su makata na fongdoki कोई MNPF की कनो ऑब्जेक्टिव है विद मणिपुर सॉवरेंटी है वजी की नागा की पीस अकॉर्ड एग्रीमेंट है बिसे सिदे कोई यामना कनो मी पाइनिंगाइसु लेते करी गिराय रगा सिदे जस्ट कनो इंडिया की रूल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खालामाने ना कोई लाउजे पाइनिंगा लेते है जे मसी की पीस अकॉर्ड से कोई थोय है रे आ वेथोवे है बा वेथोवे है दिस वेथोवे है तांकुल नागालोंग से कनो इपा इपु ना लिंखा थिबा अपेक्स तांकुल की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने अदो अखोइना थुगाई बाय से तांकुल नागालोंग बु ऑनर तौदबा अदुगा रेस्पेक्ट तौदबा नते अदुबु तांकुल नागालोंग ऑफिस से इपा इपु ना लिंखा खिबा कॉन्स्टिट्यूशन अदु मुतुंग इन चथदबिदा होजिक NSN IM ना लॉबी तौरगा हैंडल तौरगा इपा इपु ना लिंखत कनो सेम के कॉन्स्टिट्यूशन मुतुंग इन चथदबगे अखोइना थुगाइरगा अनौबा ममांग दा इपा इपु ना लिंखत खिबा तांकुल नागालोंग दो सेमगलो हैना इवेंट थुगाइ Site Academy New Delhi amadi Cultural Forum Manipur na sinduna numinini gi oiba seminar ama contemporary Manipuri poetry have hiram asida Manipuri Hindi Parishad Auditorium da pangthok lagani September gi tang 13 ki ayuk pung 13 gi hauraga mathang gi numit tang 13 fawba seminar ase sathagani hana the Cultural Forum Manipur na thador pachiro lamana fongdorakli matang aswada break kam lauzage Manipur amadi malangi tongan i paw single loina na akoi break tagi amna thuna hanjarake Impact News bu miyang tadun lebiu Break ke matungda mayambo omana taramna okchare loinana bulletin asigi makhata ba paw miyamna pijari Imphal dagi nongpok sekmai senma Tata Magic driver amaga khangna ba nupi ama yari pokta kavara thiminar se haiduna lakpada Tata Magic ki driver amadi mahaki mamana ba ahumna nupi oibi ikai khumna ba manghan biram le hari Thaudok adu senama mioi mari mak yaripok police na fagat kre loinana yaripok police na kiasa ma thangalaba matungda ngasi CJM Thawal gi court puthokre mioi mari mak lagleba September gi tang kunmari fawba wang pong na ba police remand pikre Thaudok adu senama mioi sing adu nongpok sengmai maibam nongpok sengmai dagi maibam rabi sai kunmari apok M Brozen Surachandpur dagi thengra lerak dagi thongbam somorjit sai kulumdoi apok TH naba nongpok sengmai Lila Kambong dagi maibam boisa maitai sahi kuntaruk apopa M Syam Kumar amadi moirang khutek pi maya lekai dagi kiam Hemanta Elias nanau sahi kunmari apopa ki lokendrani Tuberculosis laina narba mioi singbu layeng liba doctor singda laina asigi anoba layeng pathap amasung hidak langthak singi maramda hena khangananaba standard TB care in India and TB notification haiba hiramda continuing medical education pangthokre continuing medical education adu Catholic Bishops Conference of India Coalition for AIDS and Related Diseases revised National TB Control Program Manipur amasung Indian Medical Association Manipur State branch na sinduna lampel da Indian Medical Association ki holda pangthoki hariba continuing education aduda RIMS amsung Jenims ta tuberculosis layeng ba
तौरीब महिरोइसिंग अमसुंग डॉक्टर क्याना सरुक याखी हारिब थौरम असिदा टीबी लाइनागी मरमद खंग हैरब सिंगना रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम असे इंडिया की ओइना टीबी लाक्सिन मर ख्वाइदगी माई पाकु प्रोग्राम ने टीबी ने नारे हना सिंगनब मियोइसिंगदा ngân ngạc thô ông nên awareness pi ba masung anoba laing pathap sing season na bana tb laksin ba asaw mateng oigen have wapam sing fongdok na ki si Manipur da TV na bai chang si am na wange samna ha ba angang sing da amadi ahal ba mioi sing da yam na gali chige CMS na sagi akoi TV gi line si da line ba doctor sing hai ta ko makoi sing da anoba knowledge ka mai na matam hidak si thagani kam hida anoba sinna da ge amadi kayam sang hidak si sa da ha ba doctor sing da achoba lamjing ama chönum ki weni haina CMS na pibang amne khanje People's Resource Development Association Bisnupur na sindana Action Aid India kusam na duna nomagi oiba lem na laing wagi camp ama Bisnupur district ki manung sana laiba Hainobog namoy khul da pangthokre camp da CHC Nambol gi medical officer Dr. Zoy Prakash amadi Dr. Bipin na analaing wagi thabak sing sathaki Thangwaiban Athletic Union thau gi kontratre subamapo kuman thoram ngasi thau head Care and Fitness Center ki hall da pangthokre ngasi pangthok be thoram adu da Athletic Union se ki hana gi lai khidram amadi hauzik lairiba union gi maru oiba pham puram sing gi mafam da union se ki member sing na ikai khumna ut ki loinana mathang sahi gi imoinu numit sanaga da thau imoinu lottery gi ticket so miyam da release tauki Siz Eye Care Foundation na Thongkong Lakshmi Badminton Association ke khusam na dun ngasi top sifai government primary school da mid line mi camp ma sathakre ana basa ma mari futara sek to boda mioi tara ma thoi ding ngasi bak surgery pangthok na na ba langol da lebe Siz Eye Care Foundation da thaki panma yabadi Siz Eye Care Foundation na Manipur gi tongan mamafam sing da toina mid line mi camp sing sathadun amade ahong bo mabil da layeng duna lakli Bisnupur district ki manung sana laiba eating sendra asi eating sendra thangai na leigadabani hari ngarang paugi mifam amada thanga zila parishad ki member and dinesh na eating sendra asi Manipur government ki gazetted notification number 162 amadi 249 gi matung ina rural development and panchayati raj ki makada thanga zila parishad amadi thanga gram panchayat ki makada semgat sagalaki adubu nomanini ki mamangda kege moirang apun lufna thanga sendra haiba ki mahuta moirang sendra haigadabani haibasi laibak thibani hiram asi ki matangda mari lena authority na yengsin biyo haina dinesh na makata ki Muslim Singh Seng Labakumai Idul Zohan Lakpada Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmad, Chief Minister Okram Ibobi Singh, Yasam Sung Tourism ki Parliamentary Secretary M. Prithvi Raj Amadi MOBC and SC ki Parliamentary Secretary Muhammad Amin Sahan Thadrok Tongan Baserol Singh da Manipur ki Miyam da Maruina Manipur ki Muslim Isilinau Singh da Yaipa Pauzil Pirakli Kathok amadi laitelare sing mafam da minung si utpa amadi mateng pangbana kumai ase maru oiba pandam oire kumai ase aikoi amatani haiba wakalon da nungsi sanan amadi miobe minung si utuna pangthok minase haina su pauze lakli Numit kunmangani gi yoga masana gi oiba assistant yoga training camp ama hausi iroi semad leba mayol complex ta sathari Hariba yoga camp ase Bharat Swabhiman Trust amasung Patanjali Yoga Samiti na sinduna sathabani Yoga camp ase da lamdam ase ki district mapanda ki trainee sahu menman saruk yari camp ase da yoga masana da khang hairaba singna trainee singda yoga tambi bata natana yoga na piri ba kana bagi matang da su pauta kaya piri Ahanba Bharat Ratna Rajiv Gandhi Memorial Trophy Football Tournament ki winner oirakraba Sagolban United ki Sanaroi Singbu taramda okre All India Football Federation ki miyang makada Lambing Sports Association Nagaon District Assam ni singana pangtol tournament final da Manipur ki team ma oirabe Sagolban United na Nagaland Police Pupanjal ahum ma da mighty ba piram laga football tournament ase ki winner oirakibani
tournament asida Sagolban United ki Sanaroi M Taishana man of the match ki managa loinana best goal of the final manasu lawbang ngamla kibani winner oida krabat team asina trophy ga loinana sel gi mana lupa lising yang kayamasu fangba ngamki ngasi winner oida krabat team asibu taram na ok pagi thorm adu Sagolban Assembly constituency gi MLA RK Imo amadi Kaisamtong Assembly constituency gi MLA L Ibom Saga loinana SU gi masak naiba miyo kya na saruk yaki Tarawamdoi suba Mr. Imphal West amadi ani suba Women Fitness Contest pangthok lagan hari All Manipur Bodybuilding and Fitness Association gi miyang makhada Imphal West District Bodybuilding and Fitness Association sinduna thasi gi kuntareta tawungkhok awang lekai community hall da pangthok koderbi contest asiga iroinana English ani taramari da South Korea gi Incheon Asian Games ta Indian Women Wrestling gi course oikibi Sai NRC gi Imphal gi wrestling course Miss M Ramani Sanu busu taramna okpagi thorom amaga loinana pangthok lagan hana association asina khangalakli kuntra manga suba junior boys state volleyball tournament ki quarter final match sing hayeng dagi sana ba hauragani ngasi sana ke tournament asigi league match sing da YDC Urembam na YPA Hiranmangu kunmanga kulumdoi amadi kunmanga taranipan da PBM Wangjing HYD CCL Haikruzambu kunmanga kunithoi kuntra mari kuntra taruk amadi taramanga anida IGO oinamna LSA lilongbu kunmanga tara amadi kunmanga tara mapanda maithiba piki nakal amaromda taramari suba sub junior voice state volleyball tournament ki league round da KYVA khojumana YPC Bangunbu kunmanga taramathoi amadi kunmanga tarahumdoida YDC Urembamna IGO oinambu kunmanga taramanga amadi kunmanga taramanga da loinana SWYC Santipurna RYC Moidang Pukpu Kuntaret Kunmanga amadi Kunmanga Taramapanda Mighty Bapi Bangam Kre All Manipur Volleyball Association is Sundana Komala Park Indoor Stadium na pangthok leba tournament asida sub junior boys amadi junior boys ki team tarawmdoi na saruk yari hayang group animaki quarter final match sing sanaragani matanga swaida bulletin ase lotion jadringi ngamangoina na headlines amga thamjari Hana na Manipur ki Chief Minister Oidam Radha Binod Koijamna BJP da yawbada BJP Manipur Pradesh ki President T.H. Tauban thingmagi hak laiti hai na fongdokre Irom Singha Jaramadi Khetrimim Onil na Armed Forces Special Power eke matangda United Nations ki punging sanction kre Amasung sahi kudingi pangthok pagom ngasi Manipur da sani kuntra tarelak suba haikru hidong magi kumai pangthok kre